Mr. Letole was not offered food at Tembisa Hospital for 100 hours and 54 minutes. Ye e beile karolo ya dikutullo tšeo di makatšago tša malebana le lehu la Shonisane Letole. Dikgwedi morago ga lehu la gagwe ba lapa ba bolela ka bohloko bjo ba bo kwelego. Se ke ka ge bookelo bo boletše maaka ka seo se ka bago se hlotše lehu la gagwe. We are deeply disappointed that these senior staff who are entrusted with providing care for the sick and vulnerable during a pandemic could not find the ethical courage to tell the truth and speak out. Kgoro ya maphelo ka Gauteng e re ka se pelaetše kgahlonong le pego ye ya monamodi wa tša maphelo. The department, and by extension its facilities, which includes Tembisa Hospital, remains committed to implementing the recommendations of the report within prescripts of the law. Once the department has concluded studying the report and its findings, those who have expressed intention to challenge the report will be doing so in their individual capacities. Shoni's case is not an isolated incident. We've noted the attempts from different leaders from the hospital and within government to try and position this as an isolated case, and we know that it's not. And we also want to acknowledge the good work that's been done by the health ombudsman. Ba bangwe ba malapa bao maloko a bo bona ba hlokofetšego ka lebaka la go swara magwagwa le go hloka šedi ga bookelo ba iponagaditše. We as a family, when we were unable to give her a dignified funeral that she deserved because she was classified as a COVID patient by the hospital. I still need answers. I want them to tell me why they took him to the casualty ward for the COVID patients without the symptoms. Why did my father spend his first night in hospital sleeping on a wheelchair in the casualty ward? Why was he taken to the COVID ward before his results were confirmed? Did the hospital follow its own COVID regulations, or did my father contract the virus in the hospital? Mokgatlo wa go lwela ditokelo tša badudi o re ke kgale o lla ka bookelo bja Tembisa. We've been trying to engage with the CEO, with everyone in that hospital, but without any assistance. Ba lapa la Shonisane ba nyaka hlogo phetiši ya bookelo e fegwa ka ponyo ya leihlo, poto ya bookelo e šollanywe, baoki le bašomi bao ba amegago lehung la Shonisane ba lebagane le magato a kgalemo le gore bašomi le bolaodi bja bookelo ba hwetše tlhahlo ya boetapele. Ba nyaka gape gore bookelo bo kgopele tshwarelo phatlalatša go ba malapa ao a kušitšwego bohloko tabeng ye.